Majua-jua senina moria si ikalangi Tuhan ijapa pe kamringan bas paksa enda si benaken kama kebaktin pe amorianta bas paksa enda guna menaken acara kebaktin ta enda mari ras kita rende muji Tuhan ibas kita mendendenta nomor 386 ayat si pemenang. Senina moria si ikalangi Tuhan, mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Ibas paksa enda kerina kami anak-anak lu. Gosikat guna dengkehken karena kata lu. Perkuasakan Tuhan guna ngajari kemahan lu. Bagi pede kami ibas penampat gege kuasa kesandu si badia. Bansi pe krina nade tengah-tengah gerejandu. Singgor sikap guna dengkehken karena katandu. Terdilo pe pusukna guna dengkehken sa. Bagi pe guna dalam kenca. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab kami go sikap krina anak-anakmu. Sebab Yesus Kristus Tuhan. Reh kami ngatakan bujur manban. Amin. Senina moria si kelengi Tuhan, ibas paksa enda kita ras-ras moge kitab Lukas bindu 10 siwa ayat sada sekubas ayat 10. Iogeken kami isina nina bagenda. Yesus bengket kukuta Jericho, jana terus ia ardalan mentasi kota e. Ibas kota e lit mesekala kepala pengalo cuke, gelarna Sakeus. Ia baya, ia merincu kal ngidah isikin Yesus e. Tapi lai idahna perbang tereng kal jelma arah lebena, dengan ia pe gendek ka. Maka kiam ia ngelebei jelma si enterem e, jenari inang kihina batang kayu. Guna ngenehen Yesus si mentas arah dalan e. Asum Yesus ibas ingan e, itatap Yesus kudatas, janani naman Sakeus. O Sakeus, pedasken nusurken, sabab sendah kesilang ateku i rumahmu. Minter nusur Sakeus, jana i alu-alu na Yesus alu meriah ukur. Tapi jungut-jungut kalak sinterem ngidasi nina, kesilang ia i rumah kalak perdosa. Tapi tedi Sakeus, janah nina man Tuhan, setengah ibas erta-ertangku, ku berikan man kalak musil. Janah adilit kalak ngoku tipu, ku ulihkan man bana 4 kali lipat. Nalui Yesus nina, ibas wari enda ngurut keselamatan man isi jabu enda, kampe kesusuran Abraham ka. Sabab anak manusia si isuru dibata, reh guna nelamatkan kalak si papa. Sejendama pengogenta. Tema singgoy sikapkan ibas moria pusat nari, mekapkan perjumpaan ras Yesus empeturah perubahan. Tujuanna gelah moria ngidah perubahan, entah pe aktualisasi diri Sakeus kenca jumpa ras Yesus.
Mencidahkan perubahan cara geluh ibas krina dampar geluhna. Senina-senina muria si ikelengi Tuhan. Keteduhan ate jumpa ras Yesus. Mabai Sakeus memperjuangkan kaipe gelabanci iidahna Yesus. Maka kekuranganna, keterbatasanna lae jadi penghalang sebab ikatakan ia gendak. Janah perbanggo entereng kala arah lebe lanailit kesempatanna arah lebe tegis guna ngenen Yesus. Maka la ia kehabisan akal inang kihina batang kayu gelabanci jumpa ras Yesus. Engkai maka tedah ate Sakeus Yesus. Kai ngeenden dia arbahanca. Banci jadi ngumlala ibegina berita, maka Tuhan Yesus enda erkeleng mankrina kalak sinterem. Sebab sito pendahin Sakeus erbahanca enterem kalak larate ngenaman bana. Sebab ia ante-ante Romawi, ia pemendang tender pajak. Maka guna mulihkan dana singgo ipadarat nandai argitekan ia pemenang tender. Kugape cara ibahan na gelabanci melaladat na untung. Labo persoalan mesui entah pesusah hakap kala si penting bayak ia. Tapi dungna ibasada paksa banci jadi turah berukuran bas ia. Kebayakan nepe labo banci jadi teman. Tapi berita karena Yesus berpihak dengan mediate mankalak si susah. Bagepe mankalak perdosa ras kalak sakit. Negu-negu ia, negu-negu pusuhna, jumpa ras Yesus. Jadi si idah ijenda, maka tuhu-tuhu, ia pe ibas ketedehan atina jumpa ras Yesus. Idah Yesus, sebab memang sita Tuhan ta Yesus Kristus, kai pe si terbuni ibas pusuhta, o pelenga pe si turikan goleben itehna. Maka idahna aksi Sakeus, guna nangki batang kayuna. Maka kenca itatak na kudatas ni naman Sakeus pedaskan nusurkan kesilang ateku ke rumah. Sekaliahna ukur Sakeus. Sebab kala si termurmur, sekala guru, bagepe kala si mediate manjelma sinterem. Engkelengi ia, sebab secara umum pengalo cuke labon terem jelma jadi temanna, sebab segat ate kala. Tapi sapaan Yesus, teguran Yesus, diperkuankan Yesus ia, dikatakan Yesus kesilang ateku ku rumahdu, minterkal meriah ukurna. Meriah ukur Sakeus, tapi likang kalak si jumut-jumut. Sebab engkai, dikatakan maka pengalo cuka enda kalak perdosa. Lalayak kalak Yesus kalak si badia, kalak si bujur itemanina kalak perdosa. Tapi lupa sinterem, maka kerehan Tuhan Yesus kudoni enda guna kalak perdosa. Maka kalak perdosa, berikan Tuhan kesempatan. Dosa segat ate Tuhan. Kalak perdosa adi langit jerah, labolik kesempatan na, jumpa ras ngenanami keriahan ukur si ibaba Tuhan Yesus. Tapi adilik pertobatan, pasti lik perubahan bas kegeluhan. Enda me si ialami Sakeus bas kegeluhan na. Sebab nina dai bas ayat 8. Tapi tedi Sakeus jana nina man Tuhan. Setengah erta-ertangku kuberikan man kalak musil. Jana adilit kalak kutipu kuulihkan 4 kali lipat. Jadi ijenda si idah komitmen pribadi Sakeus. Perubahan si sangat luar biasa. Iperkuankan Yesus ngenca ia kesilang ateku ke rumah dunina. Mis ia sadar. Mis itandai na isi ia. Itahna dosana, itahna lagu langkahna. Lapiga kita jumpa bagi Sakeus eda. Sebab lip ngede badakap ngope salah katakan salahna. Daraminaka salah singatakan candang. Entah pai daraminaka kesalahan kala. Tapi ternyata Sakeus lah. Sadar ia harus kupeya berubah. Sebab kai Tuhan gomaba berita keselamatan manbana. Sebab ninandai Tuhan Yesus manbana. Bas ayat si pesiwahkan.
ibas wari enda ngurut keselamatan man isi jabu enda. Maka kala singgit jera, kala singgit sadar ibas dosa ras kesalahan na, ijay mo makabanci reh keselamatan. Maka kuga kita banci ngelu ibas perubahan. Perjumpaan ras Yesus mabai kita min berubah. Ulan dekah kita mau jadi pengikut Kristus. Dekah kita jadi kalak Kristen. Tapi bagi-bagi lalap laguta, reh kelek nape. Mungkin mamang PT kalak, ugakin maka bagah tutusna, bagah lagu langkahna, lakal kuarap mingkal. Ulah sempat kita kari, tadi ngarah lebih. Lebih yang kita jadi kalak Kristen, si pudin jadi pengikut Kristus ema, si ngenanami ras ngalokan keselamatan. Maka isi kita, ngopi kita dekah Kristen. Entah yang baru dengar kita jadi pengikut Kristus. Adinggit kita jerah, keselamatan Rahman Bata. Maka kuga lagi perjuangan ta, guna merubah kebiasaan geluh ta. Bagi Sakeus dai berjuang ia, gelaban si pejumpa Yesus. Kita pemin bagi perjuangan ta guna nadingken biak dosa, nibak praten daging ta. Sebab adilah kita kin berjuang guna merubah lagu langkah ta. Kuga panci keselamatan Rahman Bata. Selina-selina moria si ikalengi Tuhan. Idilau kita krina. Min terjadi perubahan geluh ta luar biasa. Lanai tanggung-tanggung, lah setengah-setengah. Pertobatan yang sangat luar biasa. Eng siaratkan Tuhan man Bata. Sebab labo bias minta aku man Tuhan. Si ceritakan kehebatan Tuhan. Si ceritakan karena perkuat Tuhan ras kekelengan. Tapi dilakin kita geluh pas pertobatan malik gunana. Jadi senina-senina moria si ikelengi Tuhan. Kai dagi siman perubahan pas kebiasaan. Mungkin minta biak tarusur si merawa seerbanca dosa. Langit ngalemi. Degil kita man banta pe kita degil man kalak ka apalagi. Dan numan pekenane, man Tuhan go pasti lanani. Amin na pilih kang deba, adi man persembahan kelahida sinterem melumbar, tapi man keluarga na dekil. Kaya dagi si banci si perubahi. Berjuang kita, ulah katakan kita lang masuk. Ulah si katakan enda menggodaan iblis. Harus kita berjuang. Kaya si banci si ban. Adi memang selama yang delanga kita tertib, makikan waktu ta ibas persadang taras Tuhan. Genduari harus kita berubah. Ulah kita ngarapkan kuga melin pemerintah bata man banta, tapi hubungan talah hebat ras Tuhan. Hubungan tapi harus hebat luar biasa ras Tuhan. Gelaban si sinanami kehebatan luar biasa perkuat Tuhan singgo beri kenaman banta. Lalu bagi dage senina moria sini kelengi Tuhan. Kai perbebenta genduari, kai perbebendu genduari. Li surah-surandum pamana gelaban si natang Tuhan. Pido perkuat Tuhan simboli. Ngeluh kita terpalaskan surah-surah. Merincu kita kegeluhan ekonomi yang diubahkan. Ngeluh kita ibas Tuhan. Bagaimana anak-anak tak terpimpin. Idaramina surah-surah Tuhan. Ngeluh ya bas kata di bata. Perubahan-perubahan si iarapkan kita. Kusi terulin. Labo banci hanya cita-cita dan angan-angan. Harus disertai dengan doa yang sungguh-sungguh dan kerja yang sungguh-sungguh. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Gelahna ibas perjumpaan taras Yesus. Mabai kegeluhan ta lebih baik dan lebih baik ibas masa-masa sirhen. Amin. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana. Gelah ngasup kita ngeluh ibas persadaan ras Tuhan. Jana ketuahan kita kerina. Ibas kita ipengasup Tuhan. Guna makaikan ras dalankan pedah-pedah. Mari si puji Tuhan. Jana si pedalan persembahan pengatakan bujurta. Rendai kita puji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 303 ayat si pemenang.
mari kita rasada bas pertoton toto kita. Alukan kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur sini persembahkan kami. Jana kam tetap si masu rina kegelukan ras mendahin kami. Sebab te kami ibas pemasu-masun Tuhan maka sempurna geluh kami. Ibas ngalukan kesehatan bagi rezeki. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami. Bagi Moria si sakit, subuh i rumah bagi i rumah sakit. Bagi senina turang kami. Kam si mereka kuasandu, gelabaci pulih sempurna kesehatan. Khususnya kekelengan kami, nande alan berusinuraya. Kemahandu pertua Bapa Tesa Sinuraya. Bagi anak kami Elin berusinuraya. Kubas tandu Tuhan ia andeskan kami. Kerina anak-anak kami pesisangana sekolah. Ngikuti online, Tuhan si masu iya. Gelah narah kerina pelajaran sini pelajarina, kerina tama pujinman kemuliaan gelar Tuhan. Kam si mereka pasu-pasunduman Bapa resnande, gelah kerina sini perlukan anak-anak pebanci tercukupkan. Senina kami Moria sir teda ate guna natang tua, Tuhan sini kap kensa. Bagepe sir ulang tahun ketubuhan tapi ulang tahun perjabun, Tuhan si masu krina anak-anak duenda. Dengan pe Moria sir teda ate, anak-anak kami singgo dewasa gelak erjabu, Tuhan kami si mereken pasu-pasundu, gelak ertambah-tambah keriahan ukur orang tua sebab Tuhan mereken si makulina. Pasu-pasundu kami Tuhan gelak banci kami pula arah pandemi COVID-19 indah. Bagi pemimpin bangsa ras negara kami, gelak ngasuk yang ngaturkan perdalanan Indonesia, kusi terulin asangkan si genduari. Maka kam Bapa si masu ia kerina. Gela Indonesia pe tetap aman, sejahtera ras sehat. Kam si masu Presiden kami Joko Widodo, ras kerina anak-anak si percaya kendu guna ngaturkan perdalanan Indonesia. Bujur Bapa, kerina anak-anak si terkena korban bencana alam pe, pasu-pasudu Tuhan, kelah malam matena meria ukurna. Bagi kami kerina git gelu ibas perubahan kusi terulin. Bila ula pegel-gel kami biak-biak kami, tapi ipelimbarui kami, terbalaskan perdilodu o Bapa. Endam Tuhan pertoton kami, endam o Bapa pengendesan kami, re kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo nasabkan dosa kami, rasi ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiami, relah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Selina Moria sini keleni Tuhan, mukaduh kebaktin pe amurian tapas pak saenda, jumpa kita ibas kebaktin pe amuria minggu sira. Tetap si jaga kesehatan ta, bagi pe persadang taras Tuhan, tetap semangat, salam tedah hati man bandu trina, Tuhan si masu kita trina. Berjuang.